بعد العلم. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم العلم وعلمه الناس. ورواه معاذ بن جبل رواية مرفوعة: تعلم العلم لله تعالى حسنة، وطلبه عبادة، ودراسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة. وقال عليه الصلاة والسلام: من علم وعمل وعلم فذلك الذي يدعى في ملكوته السماوات عظيما. علامة المعلم الصالح. وعلامة المعلم الناصح قطع طمع عن الخلق استحياء من الخالق، وتقريب الفقير إلى نفسه في التعليم، والشفقة عليه، وتواضع للمتعلم بحيث لا يدخل عليه الكبر على ما هو المعتاد عند أبناء زماننا والرغف عليه. البدء بالتعليم من الأهم إلى المهم. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: من تقلد التعليم فقد تقلد أمرا عظيما، فعليه أن يحفظ آدابه ولطائفه. ويبدأ المعلم في تعليم المتعلم بأقرب ما يفتقر إليه. الطالب أهم ما ينفعه في الدنيا والآخرة، فإن التعليم كتأمير البيت، فإن الباني عمر البيت من أي جنب خريط، وكذلك المعلم يعلم المتعلم من أي فن جهل. ضياع العلم. ولا يعلم العلم إلا لأهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغره الدر في أفواه الكلاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعلق الجواهر في أعناق الخنازير. فإن العلم خير من الجواهر، ومن كرهه فهو شر من الخنزير. قال عكرمة رضي الله عنه: إن لهذا العلم ثمنا. قيل له: وما هو؟ قال: أن تضاعه في من يحسن حمله ولا يضيعه. كتمان العلم. ولا يكتم العلم من أهله، فإن وضع العلم في غير أهله إضاعة له، ومنعه عن أهله ظلم وجور، يسأل عن كل منهما يوم القيامة. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، وهو إيجاب للتعليم. وقال الله تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وهو تحريم للكتمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة برجام من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعاقب العالم يوم القيامة لسقوطه عن علمه، ويعاقب الجاهل لسقوطه عن جهله. ولا يحل للعالم أن يسكت عن علمه، وللجاهل أن يسكت عن جهله. وقد أمر الله تعالى الجاهل بالسؤال في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأمر العالم بحسن الرد على الجاهل في قوله تعالى: وأما السائلة فلا تنهر. بسم الله الرحمن الرحيم. مراعاة مدارك المتعلم. ويجب على المعلم أن يتكلم في كل نوع من المتعلم بما يبلغ المتعلم ويدرك ذهنه، كما قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: كلموا الناس على قدر عقولهم، ويحدث الناس بما يفهم القلوب سهلا بلا مشقة. ولا يحدث الجاهل المغرور الغافل برخصة، فيأمن ويقول: إن الله كريم، فلا يسعى في العمل الصالح، بل لا يبالي في المعاصي. وأنت تعلم أن رجاء المغفرات بغير عمل إنما هو كمثل الأجير استأجره رجل كريم على إصلاح إنائه، وشرط له الأجر عليه، فجاء الأجير وكسر الإناء فأفسده، ثم جلس ينتظر الأجر
ويزعم أن المستأجر غريم أفيراه العقلاء في انتظاره راجيا معذورا أم مغرورا متمنيا ولا يشدد عليه فييأس فإن الأمن واليأس كفر ولا يحدث الجاهل بالأمن واليأس لئلا يوقعه في الكفر ففي حديث علي رضي الله تعالى عنه أن العالم الناس من لم يأيس من رحمة الله تعالى ولم يأمنهم من مكر الله ولا يذهب بلا مبالاة في وجوه الحديث وفي توجيهاته وفي الحديث إن تضييق الكلام من الشيطان ولا يكثر على المستمع إثارا يورث الملالة ويخبره على ما عنده من العلم على وجهه أي كما سمعه لا يزيده ولا ينقصه فإن خيانة الرجل في العلم أشد من خيانته في المال ولا يحدث بكل ما سمع فإن بعضه قد يكون كذبا غير مطابق للواقع فربما يقع بسببه فيما يشير وبالا فإن قال بسماع ولم يتحقق من صحته بل يتكلم على سبيل الشبهة والجرأة دخل النار بغير حساب يعني هذا القول يكفي لأن يكون سببا لدخول النار ولا حاجة إلى أن يحاسب ولا يجيب المعلم عن سؤال المتعلم طالبا له بل بالشفقة والمرحمة والله أعلم بالصواب. Suka belok daerah siapa? Aku Nondira bikin kopi. Operasi atau merdeka? Saya boleh saya ngaji. Kan kita melu. Si tak ngaji is. Oh, kayak zaman. Banyak? Zaman. Main. Kita Bisa makan. Pak? Si Duwan Baju. Anu Pak? Anu Tira? Video kopi itu jadi telok. Ada di telok nanti. Nanti. Kalau bayi bantu. Betah. Kayak koperasi. Pakai. Usul. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واستدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال المؤلف قال المؤلف الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد ابن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Fadlul ulama ay hada fadlul ulama tining kak dinto ajelasaki kautamana para ulama ajelasaki kautamana para ulama. Qala adabu an-nabiyyu basara Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Isnani min darajatin nubuwah, ahlul ilmi wal jihadi. Isnani tining dua, min darajatin nubuwati panika tetep dari derajat kenabian. Mana ini? Panika tetep dari derajat kenabian. Robana ahlul ilmi, sepertama ahli ilmu. Wal jihadi, nomor dua ahli jihad. Amma ahlul ilmi, anapun tining ahli ilmu, anapun tining ahli ilmu, fadallu panika nutuaki pasera ahlul ilmi, fadallu panika nutuaki pasera ahlul ilmi, anutuaki an-nasa deka manusia, nutuaki alama atas perkara sila nama ja'at, sila nama ja'at setakka bihi kalaban ma pasera ar-rusulu banyak-banyak utusan, ar-rusulu pasera banyak-banyak utusan. Wa amma ahlul jihadi, anapun tining ahli perang, tining ahli jihad. Wa amma ahlul jihadi, anapun tining ahli jihad, fajahidu panikah aperang pasira ahli jihad, aperang bi asyafihim kalaban banyak-banyak petengah ahli jihad, bi asyafihim kalaban petengah banyak-banyak ahli jihad, aperang alama atas perkara ja'at cetekah, ja'at cetekah bihi kalaban ma pasera ar-rusulu banyak-banyak utusan. Samangken ajelasaki tentang keutamaan para ulama. Ajelasaki tentang keutamaan orang sing ngajar ilmu. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, isnani min darajatin nubuwah, ahlul ilmi wa ahlul jihadi. Dabuna Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetene dabuna Rasulullah, beda dua golongan seh menyamai derajat para nabi. Derajat para nabi ni kateki mungku Gusti Allah. Jadi sepada di antara golongan iki kadito dua golongan. Situng orang se ahli ilmu, orang se paham agama, orang se ngerti ilmu agama. Se nomor dua ahli jihad, ahli perang. Amma ahlul ilmi fadallu ala nasa, fadallu an-nasa ala ma ja'at bihi rasul. Orang ahli ilmu ben orang si ahli perang nikah nyebaraki nyare ilmu, menyebaraki ilmu nikah asbab perintahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli jihad aperang kalaban pedang-pedangah sesuai instruksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya sama-sama dari wahyu selebat malaikat. Di manusia itu untuk nyari ilmu, itu untuk nyebaraki ilmu. Ini keperintah dari Rasulullah. Rasulullah perintah dari Gusti Allah. Ahli jihad, ahli perang melawan kekufuran, ngelawan orang-orang kafir, memasuk ke agama Islam, ngajak masuk Islam, ini atas perintah Rasulullah. Rasulullah dari Gusti Allah. Wa qala ban adabu. Jadi orang-orang yang di ilmu, orang yang ahli perang, para ulama, para kiai dulu jadi adaban Gusti Allah. Pada ben para anak. Qala
alaihi wasallam. Qala badatu ini paling kamu keteba alaihi atas kanjeng Nabi, paling kamu tetap teba atas kanjeng Nabi as-salatu tining tabbana rahmat wassalamu bin kesalaman. Hina dzukira edel nalekana itotore edel nalekana itotore indahu edel istiin Rasulullah pasera rojulani dua orang laki ahaduhuma tiding salah satu rojulani abidun panika orang si ahli ibadah wal akharu bantining selain alimun panika orang si ahli ilmu katipun apa dawuh Rasulullah fadlul alimi alal abid kafadli ala adna rajulin min ashabi. Fadlul alim tining kautamana orang si ahli ilmu. Tining kautamana orang si ahli ilmu alal abidi atas orang alal abidi makalah atas orang si ahli ibadah alal abidi makalah atas orang si ahli ibadah kafatli panika akatika utamana sengko ala adna rajuli makalah atas paling tengkina orang laki nyata namin ashabi dari banyak-banyak sahabat singko. Wa fi ihya'il ulum ban panika tetep dalam kitab Ihya'u Ulumiddin kila itu waki al muradu tining seekara pagi ila itu waki pona padabu al muradu tining seekara pagi bihi kalaban alim al ilmu panika ilmu al mujarradu senetapi ponapa ilmu tetapi alal amali atas kelakuan bagus ini li anal abida karena saangkuna orang se ahli ibadah li anal abida karena saangkuna orang se ahli ibadah la tajuzu panika tak ngalebe di pasira abid la tajuzu panika tak ngalebe di pasira abid tak ngalebe di ibadat la tajuzu panika tak ngalebe di ponapa benih fa'il budi ibadatuhu ponapa ibadana abid tak ngalebe di bidunil ilmi kalaban tanpa ilmu wa qala alaihi salatu wassalam suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentang
dua orang laki. Pertama orang ahli ibadah, nomor dua orang ahli ilmu. Jadi Rasulullah berpantai santai, ini kan ada. Rasulullah berpantai santai, beda sahabat notor, wahai Rasulullah, ketika beda dua orang laki, sesitung ahli ibadah, sesitung ahli ilmu. Sesitung kok ibadah terus, malam apa aja nggak hijau terus, siang apa sah terus. Sesitung tak pakai banyak ibadah, tak pakai ada hijau, tak pakai Tuhan, tak pakai bahasa. Ke ahli ilmu. Ini kan Rasulullah ada ketika itu ingat kan Rasulullah ada fadlul alim alal abid kafadli ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang si ahli ilmu makalah atas orang si ahli ibadah. Ini kepada tang keutamaan makalah atas paling teginah derajat para sahabat sehingga sampai ini gak paham. Si orang si ahli ilmu, orang si menguasai ilmu, kedudukan lebih tinggi ketimbang orang si ahli ibadah. Paham? Di Rasulullah itu bagi pada bentang keutamaan. Rasulullah ini orang si paling mulia, orang si paling sempurna. Tak ada tandingnya Rasulullah ini. Jadi orang si ahli ilmu pada akibat Rasulullah. Rasulullah ini paling sempurna, makalah paling sempurna na sahabat. Siapa paling sempurna? Kanlah sahabat Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Ini paling tinggi. Ki pakalah bi Rasulullah. Lepas ada orang ahli ilmu derajat lebih tinggi ketimbang orang si ahli. Wa fi ihya'il ulumiddin ilah al-murad bihi seikar paki kalaban ahli ilmu engkika dinto napa dalam kitab ihya ijelasaki sareng Imam Ghazali ini kan Minhajul Muta'allim ini karang Imam Ghazali juga ini kitab setepes merupakan risalah la ihya ini kepadus kitab suraj seikar paki kalaban ahli ilmu nengka dinto neng Rasulullah ini kan orang-orang si ahli ilmu pas ngamal ka ilmu na lenika sebi Rasulullah ipapad derajat para rasul bahkan ipapad derajat kanjeng Nabi. Di ilmu ketika sampean ajar situ ilmu maka semestinya sampean berusaha untuk ngamalaki terus depakat derajat pada ben Rasulullah, pada ben kanjeng Nabi, ikut ngamal ke ilmu. Paham? Nyari ilmu dok, tapi tak ngamal, ya kepa. Paham ni? Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala ben adamu. Pasal Rasulullah alaihi panikamu kata atas Rasulullah as-salatu tining tambana rahmat ben takdim wassalamu ban keselamatan. Katipana pada pun Rasulullah fadlul alim ala al-abid kafadil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang-orang yang punya ilmu, fadlul alim dining keutamaan orang seahli ilmu. Dining keutamaan orang seahli ilmu. Alal abidi makalah atas orang si ahli ibadah. Makalah atas orang si ahli ibadah. Kapat lil qamari panika akati kautamana bulan. Lailatal badri imalam semendung. Kapat lil qamari akati keutamaan bulan
Lailatul Badri dalam malam semendung atau malam sepeteng, makalah ala sairil kawakibi atas sakarena banyak-banyak bintang. Atas sakarena banyak-banyak bintang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan orang-orang yang ahli ilmu itu mengalahkan orang-orang ahli ibadah pada keutamaan bulan bercahaya, makalah dek kasakapina bintang-bintang di atas langit. Paham gitu? Orang ahli ilmu pada akiban bulan menyinari waktu petang, bulan purnama bersinar di malam hari, maka sakapinah bintang-bintang di atas langit kalah kesinar matahari. Pada orang ahli ilmu sing amal ka ilmunah, makalah orang ahli ibadah. Paham? Jika hukum Rasulullah. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala ban adabu. Pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi bani kamu keteba. Bani kamu keteba. As-salatu tiding rahmat takdim wassalamun kasalamatan. Katibana pada Rasulullah afdalun nasi al-mu'minu al-alimu alladhi idha uhtija ilaihi nafa fa in istughni anhu aghna nafsahu. Afdalun nasi tiding paling utama na manusia. Tiding paling utama na manusia al-mu'minu beriman basar an-nas. Al-mu'minu beriman basar an-nas. Al-alimu sa ahli ilmu basar an-nas. Alladhi idza uhtija dalam nalaikan ikaparlo. Idza uhtija dalam nalaikan ikaparlo ilaihi ponapa atas alim, ponapa atas alim, nafa'a maka manfaat pasir alim atau annas pada nafa'a maka manfaat pasir annas al-mu'min al-alim. Fa ini setungnya maka lamun tak ikaparlo. Fa ini setungnya maka lamun tak ikaparlo anhu pasira dari annas al-alim auna maka nyoko pagi, auna maka nyoko pagi pasira annas al-alim nyoko pagi nafsahu deka abad tibin annas al-alim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adabu ketipun apa adabuna? Afdalun nasi al-mu'minu al-alimu alladhi idha tija nafa fa istuniya anhu aghna nafsah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adabu keutamaan manusia, keutamaan manusia se mukmin se alim, keutamaan orang-orang se beriman, se ahli ilmu, ketika mereka butuh di orang lain, maka manusia beri manfaat. Ketika tak perlu di orang, maka dengan menang. Coba kak abad TV pun kekeluargaan TV, mereka tidak nikah. Orang se utama dengan Rasulullah, si paling utama nikah orang se beriman, si ahli ilmu, mun eka parlo manfaati, mun eka parlo mangkat pun abdi manfaat, mun tak eka parlo nangenang, cak kasarah, mun eka parlo mangkat, mun tak eka parlo nangenang, tak ada mengada.
Paham? Nikah kocak paling utama manusia. Saya kocak paling utama manusia beriman, berilmu, mun eka parlo abri manfaat, mun tak eka parlo makanya kau bagi ke abang TV. Pas, paham? Cek mengadu. Tak gila hormat, tak gila pangkat, tak gila dunia. Paham? Kan orang anti ilmu serba takwa, serba pasrah laku ia dalam laku. Keng berusaha. Paham? Urusan lain bini, tak ada bini sambil ini itu jangan dibudai. Cuma sampai santren aja banyak anjala itu bila nak beranak. Tapi keng di Gusti Allah takdir untuk tulia laki atau tulia bini. Nah, bapa alhamdulillah kita takdir leburnya ilmu. Alhamdulillah. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala ba'da adabu pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulal ulama cek saking ngatadek tining ulama ma'ubidah maka pani kata isamba Allahu basara Gusti Allah. Laulal ulama cek saking ngatadek tining ulama orang sandi ilmu ma'ubidah maka pani kata isamba Allahu basara Gusti Allah fil ardi dalam bumi. Fil ardi dalam bumi. Wa ma ruzika bentak beri rezeki. Wa ma ruzika bentak beri rezeki. Al ibadu basara ahli ibadah. Al ibadu basar banyak kabul. Wa ma ukhrijat bentak patombu. Wa ma ukhrijat bentak patombu al ardu konapa bumi. Wa ma ukhrijat bentak numbuaki al ardu konapa bumi numbuaki nabe taha dekah tombu na al ardu nabe taha dekah banyak tombu na al ardu. Walal ashjaru bentak numbuaki konapa al ashjaru konapa kakunggaan numbuaki asmaraha deka buana ashjar. Walal uyunu bentak numbuaki atau tak nyemperaki. Walal uyunu bentak ngeluaraki pon apa banyak sumber amwaha deka banyak aingah uyun deka banyak aingah uyun. Walas sama'u bentak ngeluaraki pon apa banyak langit tak ngeluaraki amtaraha deka banyak cenah langit. Amtaraha deka banyak cenah langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu bagaimana pada bulan laulal ulama'u ma'ubidallahu fil ardh. Dapun Rasulullah juk saking ngatada ulama, juk saking ngatada orang si ahli ilmu, juk saking ngatada kiai, juk saking ngatada ustad, ma'ubidallahu fil ardh. Gusti Allah itu jareta isempur. Arapa? Tadi sing tuagin. Arapa? Karena tadi sing ngajar agama. Arapa? Tadi sing ngajarakin rukun wudu, fardhu wudu, fardhu rukun salat. Tadi sing ngajarna aku ijazah. Tadi sing ngajarakin tentang kepangiranan. Maka Rasulullah ada laulal ulama ma'ubidallahu fil ardh. Saking ada ulama, orang sandi ilmu, orang ahli ilmu, Gusti Allah itu nyerita kira sebab. Wa ma rizqul ibad. Ban orang-orang
ahli ibadah manusia saking kata ulama maka tak kira beri ila cekeh wa ma ukhrijat al-ardu nabataha wal ahjar asmaraha saking kata ulama maka bumi nikah tak bekal ibri utambuan di Gusti Allah kak hunggaannya tak bekal keluar buah di Gusti Allah sebab badan ulama bumi patombu kalaban butambuan juga jun buah kalaban sebab badan ulama walal uyun amwaha cuk saking ada ulama bumi ni kata panyom berainga cuk saking ada ulama langit ni kata patoron ojena maka ulama nenggak dintoh asbab jadi sebab di Gusti Allah beri rezeki sakapina alamnya kan beri rezeki asbab badana ulama sebab badana orang sandil sendok ngajar maksudnya paham ni jadi mun beda ulama orang sandi ilmu orang sing wasal kabunga bisa juk kabaji semakin banyak tak boleh orang sandi ilmu banyak kabaji karena yang saingan lebet nafsu mun lebet nafsu maka tidak rosak tapi mun saingan karena Gusti Allah maka tidak bagus semuanya ngajak-ngajak dekah agama Gusti semuanya ngajak ke kebaikan jadi beda ambisi nikah ambisi itu dengan nafsu beda ambisi itu dengan lebet lillah paham dipun karena nafsu karena coba maka tidak rosak jadi bersaing karena Gusti Allah nikah hanya bapak kita tina orang-orang bagus tina orang-orang bagus sing aja kebagus bon jadi fungsinya orang andi ilmu beda ulama menyelamatkan saesena Allah paham ni sebab beda ulama Allah esam ke bumi sebab beda ulama manusia ben orang si ahli ibadah beri rezeki sebab beda ulama ketombuan keluar Gusti Allah buminah abri ketombuan juga junah abua walal uyun saking kata ada ulama sumber ni kata ber dari bumi saking kata ada ulama langit ni kata kotoron aja paham wa qala bin adab ar-rabi'u basira Imam Rabi al-ulama utining orang se al-ulama utining ulama al-ulama utining ulama sirajul azminati panikat marah banyak-banyak zaman sirajul azminati panikat marah banyak-banyak zaman fakullu alimin maka tiding saban-saban orang sandi ilmu fakullu alimin maka tiding saban-saban orang sandi ilmu misbahu zamanihi panikah penerangan zaman alim panikah penerangan zaman kullu alim yastati'u semenyinari masyarakat kullu alim semenyinari bihi sebab ilmu bihi sebab ilmu menyinari ahla zamanihi daka ahli zamana kullu alim wa qala banadabu pasara ba'duhum sebagian ulama kullu mahallatin tining saben-saben tempat kullu mahallatin tining saben-saben tempat fiha sepanika tetap dalam mahallah fiha sepanika tetap dalam mahallah alimun tining orang se andi ilmu alimun tining orang se andi ilmu fahu maka tining kullu mahallah fahu maka tining kullu mahallah ahyaun panika odi ahyaun panika odi wa kullu mahallatin tining saban-saban tempat
la yakunu setada fiha panika dalam fiha panika tetap dalam kullu alimun pasera orang alim, alimun pasera orang alim, fahum maka tining kullu mahalla amwatun panika mate, amwatun panika mate. Imam Rabi adabu al-ulama usirajul azminah. Para ulama orang yang di ilmu ini merupakan gemerah zaman. Fakullu alimin nisbahu zamanihi yastabi'u bihi ahla zamanihi. Jadi setiap orang yang di ilmu, setiap orang yang di ilmu, setiap ulama, setiap kiai, setiap ustadz sing ngajar, maka ulama, kiai, ustadz itu adalah penerang, yang menerangi orang-orang yang ada di sekitarnya, yang menerangi di zaman itu sendiri. Paham? Si orang yang di ilmu ini kamu menerangi dekat orang-orang di sekitarnya. Maksudnya menerangi itu apa? Orang yang di ilmu abri peto lebet ngajar lagi ilmu nada ke orang-orang awam. Maksudnya nikah. Maka sebab bedena orang alim sehingga ngajar orang-orang si awam sebeden sekitar di zamannya di waktu itu nikah bisa semak ke pangeran sebab beda orang senutu saya rasa senutu lagi ulama sendok ngajar kiai sendok ngajar ustaz sendok ngajar wa qala ba'du jadi muntah ning fardhu wudu atanya ka saya bener orang sendiri bu iterema wudu sampean muntah ning cara wudu kewajibna manusia kewajibna orang Islam apa wajib. Kita yang apa je ngomong wudu tak sah. Tak rasa. Saya rasa ngajari orang yang di ilmu. Kau tu anu tu akidah kau orang awam. Munda itu tu akidah. Munda ngaji. Maka kau tu asokor kalau berbedana orang yang andi ilmu. Kau tu asokor berbunga kalau berbedana ulang. Wa qala ba'duhum kullu mahallatin fiha 'alimun fahum ahya. Wa kullu mahallatin la yakunu fiha alimun fahum amwat. Setiap tempat si beda ulama, setiap kampung si beda ustaz, setiap kampung si beda kiai, si ende ulang, maka tempat itu akan hidup. Hidup dengan apa? Hidup dengan ilmu. Hidup kalaban agama sebab bedana kiai atau ulama sing menuntun lebat jalan ilmu. Tetapi sebaliknya, mun dalam satu daerah itu, di tempat itu, tak ada ulama, tak ada kiai, tak ada ustadz semulang, maka tempat itu akan mati. Maksudnya mati itu apa? Daerah itu, kampung itu menjadi kampung bodoh, kapi bodoh, rata-rata kampung itu tak tahu ngaji. Tahu ni ngabajang, tahu ni ngasolat, apa? Tak ada kiai, tak ada ulama, tak ada ustadz semula. Paham? Karena setiap tempat si beda orang semula, si ahli ilmu, maka tempat itu odi. Setiap tempat, setiap daerah ada orang semula, si ahli ilmu, maka tempat itu akan hampa. Pada daban kolak, tak ada guna. Nyaman apa tak nyaman? Tak nyaman. Pada daban kowa, tak ada guna. Qala Yahya, qala Adabu. Ibnu Mu'ad, seputar laki-en Mu'ad. Ketika pada Yahya, al-ulama utining ulama ar'afu paneka paling niser pasera ulama ar'afu paneka paling niser pasera ulama paling niser bi ummati Muhammadin deka umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bi ummati Muhammadin daga umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatana min abaihim wa ummahatihim min abaihim dari arafu panika paling niser min abaihim katempeng dari banyak-banyak bapaan umat wa ummahatihim dan banyak-banyak ibu umat lianna abaahum karena saungkuna banyak-banyak bapaan umat Muhammad wa ummahatihim dan banyak-banyak ibu umat Muhammad yahfadzuna panikang aja ke pasera aba wa ummahat aja ke binarid dunya dari apa norakana dunya wa afatiha ban cacoban dunya wa afatiha ban cacoban dunya wal ulama bantining ulama wal ulama bantining ulama yahfadzuna panika aja ke pasera ulama yahfadzuna panika aja ke pasera ulama min naril akhirati dari apa yang nurakan akhirat wa ahwaliha ben ke ngeri nah ben kamarengis nah nuraka akhirat wa ahwaliha ben kamarengis nah nuraka akhirat qala Yahya bin Mu'ad al ulama ar'afatu bi ummati Muhammadin min abaihim wa ummatihim. Yahya bin Mu'ad ini ada bu katikona pada guna orang si paling miser deka umat kanjeng Nabi Muhammad ingki kak dinto ulama arapah orang si paling miser deka umat Muhammad makalah bapak-bapaan umat Muhammad dan makalah ibu-ibu nikah ulama mi pas bisa nikah alasan nah mi pas bisa mengalah li anna abaahum wa ummahatuhum yahfadzunahum bin narid dunya wa afatiha wal ulama yahfadzunahum min naril akhirati wa ahwaliha. Bapak ibu umat Muhammad nikah cuma aja ke dekah apoi nurakana dunya ben kecelakaan dunya ben coba-coba dunya sedangkan para ulama aja ke dekah apoi nurakana akhirat ben aja ke dari marengis nuraka akhirat mangkana arapa alasanna ulama mi lebih tinggi kedudukan daripada kedua orang tua karena nikah karena ulama juga agama menegulkan sampean sedangkan ibu bapak aja gede kabur menegulkan sampean sebekal isampingan juga Gusti Allah nikah ilmu amal saya rasa ngajar ilmu dan amal ulama lebih si paling utama mun bapak tibi titik ulama plus titik bapak dan ibu ini paling sampul, paling utama sampean untuk syukuran di rektor dua ngani. Bapak ibu mulang agama, mulang ngaji Quran, ngaji kitab, ikut syukur sampean. Apa? Bapak ankes ben ibu sekaligus aja ke apoi neraka, ben aja ke apoi dunya. Apoi neraka akhirat, ben aja ke apoi neraka dunya. Betul aja ke bapak ibu. Agama na juga bapak ibu paham cicu kemudian sampean tapi kau tuh mulang karena foto nah mun andi anak mun andi kongkoy mulang ke kongkoy paham
Yuk sampai goblok, jangan dibiarkan goblok itu. Jangan dibiarkan sampai tahun macam kita, tahun yang fardhu wudu, tahun yang rukun salat, tahun yang rukun Islam, tahun yang rukun iman. Minimal oding maca Quran, ajaraki Quran aja. Minimal ngajaraki abu tasaran aku tuh. Paham? Yuk biarkan goblok itu. Bakalan apa? Goblok ini sebab buku tak jago. Mantap. Sengkah. Hindi nga kipunta orang. Hindi nga kibi tatangkay. Kalau kita tangkay jadi sudah. Kan ni kay sebab goblok sampai tanda ngaji. Hindi kan? Bakal singkat doa. Bakal abi. Boleh jaga agak ya itu saja. Si andi ilmu kau tu ia paksa kau tu. Mungkin mu dengar sampai kau tu paksa. Jika boleh torot, kalau abu dia tak ada. Pada nabi pantri. Oh beda orang motor bersih kapan di soro ganti are ya teh anu motor bersih king tak motor ajaraki anu apa tang bersih kau tiap are anu ada di kamu apa karo lagi ya teh panjang sampean beda dong apa ya teh kalau aku biar orang banding teh kalau aku tak tiap are apa tada pemasrahan tada soroan tada pagona Menggana kutu bede al jiddu seberi ilmu nikah yang kau le sebab bede nak ongku meliputi apa ongku nikah pertama nak foto nanti bi semangat nyari ilmu dan nomor dua reng tuana semangat abiayai nak foto nah dan nomor telok ustad semangatnya telok komponen nikah harus sama-sama ada guru na semangat, murid na jalan teman, rengko na semangat, tak sih. Rengko na semangat, nak foto na semangat, ustad itu jalan teman, tak sih. Ustad na semangat, nak foto na semangat, rengko na jalan teman, tak sih. Maka tiga komponen nikah harus bersamaan. Rengko nak foto, guru nak foto satu jalur, nikah sih. Deremah. Reng tu masih kau tu satu jalur, reng tu aku tu support lewat abiaya menako teman buka, membentuk abiaya, keren, ingin maki pateha benda berapa jam 40 tunggal, kebun bakarin terboyo. Guru nanda atarakat, adu aki murid ndak ngajar, kisantren nak ndak usaha, ajar sorokan, adu angka pangeran supaya ngoleh ilmu semanfaat barokah ke semak pangeran. Di telok komponen itu harus sama-sama dipertahankan harus sama-sama aberi paham sekolah yang ditokan atau tidak boleh bunga atau ngalamu itu kami tidak tahu sangat lah kayaknya ini lagi jadi sebelum sampean ngaji ambil dulu kan di sekolah pak bu pulang ngaji ke kasang atraki ya jauh semangat lemakat dulu untuk akhirnya ini akhirnya minimal ambil kareng sepuluh ambil nilai kareng sepuluh adu biaya diberi sepeda seroman kan le ustad semangat iya lending di salon TV lagi pas TV nge-live TV ini semangatnya murid semangat iya tak ngentok mangkat ngaduk gedung karena sangat padahal waktu sekolah ini kan semangat ini dapat perpaan ngaji ngantok kita boleh jadi kenapa alasan ulama mak lebih tinggi kita beresiko karena ulama si ajaga dari apa yang neraka sedangkan bapak ibu ajaga dari neraka natun malai sampai tak nilai gaduh-gaduh orang yang jangan sepo cukup ngalah ko peteng to langking nilai pahade bentak di kepuk te cetreng ko ni aja betul sudah bisa sempurna boleh pun aja betul bon ki imulang aku boleh rukun wudu arkan sholat ya jadi fardhu wudu ya jadi rukun Islam ya jadi rukun iman ya jadi ini karena itu masih bagus hebat boleh terroh anti murid benar tersengaja cek pasif jadi murid si aktif Oke, sebelum di start kalau lah kasor ngangkat itu pemikiran kantor.
pemikiran. Kona banget sebenarnya mungkin ini pemikiran ini. Jadi wanita itu berhak anti ilmu juga, berhak semaka pangeran juga, berhak jadi orang bidik seperti saya. Paham ya? Doa ul makhlukat, ayat ada doa ul makhlukat. Jika ditahu doaan para makhluk, doaan para makhluk litolibil ilmi dekat orang yang nyari ilmu. Litolibil ilmi dekat orang yang nyari ilmu. Wa qala ban adabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlah fi jurhiha la yusalluna ala muallimin nasi al khair. Inna Allah sangkuna Gusti Allah. Inna Allah sangkuna Gusti Allah ta'ala alaihi mahalur pasal Gusti Allah wa malaikatahu ban malaikat Gusti Allah. Wa malaikatahu ban malaikat Gusti Allah wa ahlas samawati ban ahlina langit penduduk langit baik wal ardi ban penduduk bumi hatta namlata saing ke bilis fi jurhiha tetap idalum lobang bilis la yusalluna panika yabtena addu'a aki bagus panika addu'a aki bagus pasera Gusti Allah penduduk bumi penduduk langit sampai bilis sebede lobang maca aki addu'a aki bagus atas paseran ala muallimin nas atas orang sing ngajar manusia ngajar manusia al khaira de kakabagusan Samangken bahas tentang doaan makhluk de para santri de para guru on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ketika apa ada Rasulullah ada on Rasulullah Qala alaihi salatu wassalam. Jadi ini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hukum. Innallaha ta'ala wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlah fi jurhiha la yusalluna ala muallimin nasi al khairah. Gusti Allah ben para malaikat Gusti Allah, para penduduk bumi, para penduduk langit, saing kebilis segede edem lobengah, nikah semuanya adu aki bagus, dek orang sing ngajar ilmu kebagusan. Adu aki bagus dek orang sing nyari ilmu kebagusan. Karena beda ilmu nikah si haram isare, beda si halal isare. Ilmu seharam contohnya akati ilmu seher, ilmu perbintangan, ilmu dedukonan, ilmu santet nikah haram. Boleh penjaran buntan yang cang nuraka di bagian mata alal kufri orang ajar ilmu ngani orang andi ilmu ngani kah hukum mata alal kufri Rasulullah paham ilmu sehalal ilmu ngaji kitab ajar agama Islam
ajar rukun Islam, rukun iman, fardu wudu, rukun salat, ajar pasah, ajar zakat, ajar ilmu haji, ajar ilmu faraid, ilmu hadis, ilmu tafsir, tika ilmu halal. Orang-orang sing ngajar, ben orang sing ajar ilmu agama di satu jenama makhluk sebagai dunia nikah sampai bilis sebagai ilmu lobengah sampai cukup sebagai dalam tasik nikah doa kidekah para pengajar dan para santri. Paham? Nikah derina ridwan bima yatlu. Derina penduduk bumi ini kalang dari penduduk bumi dan penduduk langit Gusti Allah ini derina ridho saya kadu akina ini. Angkana keistimewaan orang nyari ilmu kentojo ngidingaki aja sampai nulis nggak siapa nih kan ngidingaki tulisan lah hapus di Gusti Allah. Terus gini maksudnya. Terus kebenaran Adam andi salah kamu rusak lain boleh. Kayak sabora menjadi kau tuh minta sabora mau andi salah orang minta sabora orang. Bisa tuh segini nanti ngalarin laki kayak dengan aja nabi ini kayak sabora bagus. Kentojo ngidingaki. Terus sampai nulis. Ang kana muntero isapora tuh toju bayi wah ngidingaki. Ini kekautamaan orang ngajar ben orang ajar ilmu agama. On sampai kali paham apa boleh meski nulis ki amanah ki ngantau ki kapi bodoh ki lesok ki arja ki jadi pahasan kan nyaman pahasan karena tekel nikah kesempatan se luar biasa untuk nambah nikel lagi ke bagus salah ki oleh kejar nase ngaji ki oleh kejar nikel tekel paham ki oleh kejar napas oleh orang sebarang sampean fadlul ilmi ay hadza fadlul ilmi Ibu abahas keutamaan orang sing ngajar ben orang sing ajar ilmu samangken abahas tentang keutamaan ilmu. Qala ada bu Nabi pasal Gusti Kanjeng Nabi alaihi paniku kete atas Kanjeng Nabi as-salatu tining rahmat ta'zim wassalamun keselamatan. Katibana pada Rasulullah wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi abidin jahilin wala faqihun bani katatap eka andi wala faqihun ban panikat yaktena eka andi orang se nguasa ilmu wahidun sesatau dan ikapai wala faqihun yaktena tining orang sing nguasa ilmu yaktena tining orang sing nguasa ilmu wahidun sesatau asyaddu panika lebih ikata ako asyaddu panika lebih ikata ako lebih ikata ako ala syaitani menurut setan ala syaitani menurut setan min alfi abidin katembang dari 1000 ahli ibadah katembang dari 1000 ahli ibadah jahilin sepudu pasara ahli ibadah jahilin sepudu pasara abid jahilin sepudu pasara abid qala Asy-Syaikh Abu Ja'far ada Abu Basir Asy-Syaikh Abu Ja'far sami'tu mirang pasara kaulah min asy-syaikh dari syekh dari guru Rabbana al-imami imam qala ada Abu Basir Syekhul Imam ketina pada guna kana fi ayyamis sultani kana bada fi ayyamis sultani
panika tetap ide banyak-banyak, panika tetap ide banyak-banyak. Arena sultan raja, ropana raja Ismail, ropana raja Ismail, ibni sultani seputra laki en Sultan Ahmad. Bedah pasir fakihun orang si ahli agama. Fakihun orang si ahli agama. Yukalu itu waki lahu ika andi fakih pasirah fakih niga Nasru ibnu Muhammad pasira Nasr bin Muhammad seputra laki Muhammad. Fattafaqo maka sepakat lahu ika andi Nasr, lahu ika andi Nasr onapa syulun kesibukan indas sultani dalam sandingan raja. Indas sultani dalam sandingan raja. Falamma dakhala maka dalam samangsa masuk pasera Nasr. Falamma dakhala maka dalam samangsa masuk pasera Nasr alaihi atas Sultan Ismail, alaihi atas Sultan Ismail qoma maka mancing pasera Ismail, Sultan Ismail lahu ngurmat Nasr, lahu untuk ngurmat Nasr wa karrama ben amul jaaki pasera Sultan Ismail wa karrama ben amul jaaki pasera Sultan Ismail udah ka Nasr. Wa arafa ngerti pasera Nasr hurmatahu dek ka penghormatna, hurmatahu dek ka penghormatna sultan. Wa qadaban memberikan pasera sultan atau wa arafa benarte pasera Ismail ubah maknanya wa arafa benarte pasera Sultan Ismail hurmatahu de kacara ngurmat Nasr, de kacara ngurmat Nasr wa qadaban apareng pasera Sultan hajat tahu de kakaputona Nasr, hajat tahu de kakaputona Nasr diraja. Faroja maka abadi atau peleman, faroja maka peleman al-faqihu pasera ahli agama yakni Nasr ibn Muhammad. Faroja maka bali abadi pasera peleman al-faqihu pasera Nasr bin Muhammad tinggal peleman faqol maka adaku pasera as-sultanu akhus sultani tretan lagi en sultan, tretan na Sultan Muhammad maksudnya. Katikuna pada pun tretan na inkasar namusuka, inkasar ancor, namusuka pun apa kehormatna sampeyan, inkasar ancor namusuka pun apa kehormatna sampeyan. Fa innaman karena seangkuna orang semirang. Fa innaman karena seangkuna orang semirang ya kudu panika ada bu basiraman. Katipun pada muna
Innas sultana saungkuna sultan rupana Ismail ko mamancing pasera sultan Ismail lidrojulin karena ngormat orang laki lirojulin karena ngormat orang laki min ra'iyatihi dari bawahannya sultan min ra'iyatihi dari bawahannya sultan. Ketika teretana sultan Ismail adebu ingat nikah faqala maka ajawab faqala maka ajawab as-sultan pasera sultan katina pajawabna qad akramtu ongku amul jaaki pasera kaula qad akramtu ongku amul jaaki pasera kaula budaka al-faqih li ajli fadlihi karena keutamaanna al-faqih karena keutamaan al-faqih wa ilmihi ban ilmun al-faqih wa ilmihi ban ilmun al-faqih tumma ra'a maka kare-kare amimpeh tumma ra'a maka kare-kare amimpeh pasir as-sultan tumma ra'a maka kare-kare amimpeh as-sultan pasir sultan amimpeh an-nabi ada ke kanjeng nabi alaihi panikamu ketepe atas sultan as-salatu ini tambah rahmat wassalamu ban keselamatan ya Allah astagfirullah alaihi panam kau ketepe atas kanjeng nabi as-salatu wassalamu fi manamihi amin pe fi manamihi dalam asarena sultan fi manamihi dalam asarena sultan faqala maka ada Abu Basirah Rasul pada pasir kanjeng Nabi faqala maka ada Abu Basirah kanjeng Nabi ketika apa datang kanjeng Nabi ya Rasul ya Ismailu Ismail innaka qad arafta hurmatal alim Ismail innaka sa'unguna sampean qad arafta ngarte pasira sampean ngarte hurmatal alimi de kacara ngurmat orang alim hurmat al-alim de kacara ngurmat seorang alim kot hakama ungku ngukome atau ungku mutosi kot hakama ungku mutosi pasara Allah Gusti Allah alla ya'khudha daka kotu tak ngala pasara Gusti Allah tak kotu ngala min auladika dari banyak-banyak anak sampean as-sultan tadeka kekuasaan tak bakal ngala mi atasanatin de ke 100 tahun mi atasanatin de ke 100 tahun wa afuka ben halati ning tretan sampean ropana ishaq bebani kalopah pasera ishaq alai kada sampean qad hakama ungku mutosi Allahu kasira Gusti Allah taala mutosi Allah yakuna ada kakotu tada min auladihi panika tetap dari anak-anakan Ishak
sahibu rikabin pasera orang se andi tombaan, pasera orang se andi tombaan, kotu kalaban sama sekali, kotu kalaban sama sekali. Hatta inna sultana saing kesaungkuna raja, hatta sultana saing raja, saungkuna raja, ropana Mahmud Abara Jayhud, Mahmud Abara Jayhud, wahazama ban ngancoraki atau wahazama ban mengkocar kacirkan Basara Sultan Mahmud, mengkocar kacirkan Basara Sultan Mahmud ahla khokon daga ahla khokon nama daerah. Fatamma maka nyampurnaaki pasara Gusti Allah, maka nyampurnaaki pasara Gusti Allah lahu deka aulatu Ismail, lahu deka anak torona Ismail, sampurna nyampurnaaki mi atasanatin deka 100 tahun min zalikal waqti dari kadisa waktu bi barakati annahu kalaban saungkuna Ismail Sultan Ismail arafa ngarte pasara Ismail al hurmata de kacarana ngurmat wal badla bende kacarana ngutamaaki kade panika akati ka desa cerita panika akati ka desa cerita raunikil majalis edem kitab raunikil majalis wa qala ban adabu alaihi panika moga teba atas kanjeng Nabi as-salatu tining tambahan rahmat wassalam. Atipun apa pada guna kanjeng Nabi al-alimu habibullah walau fasiqan. Catat di ilmiah. Wal jahilu aduwullah walau kana abidan. Al-alimu tining orang se ahli ilmu habibullah bani kakasena Gusti Allah. Kakasena Gusti Allah walau fasiqan halasan orang fasik, walau fasikon halasi sanajan orang fasik, wal jahilu penting orang bodoh, adullahi mani kamu sana Gusti Allah, wal jahilu penting orang bodoh, adullahi mani kamu sana Gusti Allah, walau kan halasi sanajan pada pasera al jahil, abidan mani kamu orang si ahli ibadah. Wal jahilu batining orang bodoh atullahi banikah musuh Gusti Allah walau kana halasan janba de pasir al jahil abidan banikah ahli ibadah. Semakin abahas tentang keutamaan ilmu. Qala Nabi alaihi salatu wassalam wala faqihun wahidun asyaddu min ala syaitan min alfi abidin jahilin. Konten ini kanjeng Nabi ada bu katipun apa ada bu na orang sing menguasai ilmu orang si ahli ilmu kenika lebih kata aku ebi setan katembang sebu orang si ahli ibadah. Kenapa? Karena ilmu orang si ahli ibadah aku jokin tak ngaku ilmu jadi beri layan bang tak manfaat gempang ikut orang tak andi ilmu gempang ikut gempang dirayu gempang disambi kagak cobaan orang yang tak andi ilmu tak andi prinsip paham ikutnya itu tantuan mana tujuan ya jaga rasa mana tujuan anu jadi alat halap pakai kuai jo nak bentar. Malai kata tangguh itu.
Set apa rasa lagi pokok tadi serampok. Ini kalau orang tak andi ilmu, orang bodoh, gampang dihasut. Tak andi prinsip ibadah tak ngangkui ilmu. Maka orang bodoh si ahli ibadah sibuk. Ini kata apa biasa? Bahkan lebih kata apa orang situ si ahli ilmu. Paham? Ini lebih kata apa biasa. Qala Syekh Abu Ja'far. Syekh Abu Ja'far adabu. Sama itu Syekh Imam. Gula mirang cerita dari guru saja imam. Ketika pada guna gurunya, karena fi ayyamis sultan, suatu ketika bercerita nasitung sultan, mana Sultan Ismail bin Sultan Ahmad. Bercerita ada 3 pemeran, situng raja, nomor 2 ahli fikih, ahli ilmu, nomor 3 teretan sultan, teretan raja. Jadi suatu ketika raja nikah ahli fikih itu, ahli ilmu nikah, orang-orang pada sepakat bahwasanya memang al-faqih, seranya mana faqih? Nasr bin Muhammad. Nasr bin Muhammad nikah memang andi tugas di kerajaan. Maka suatu ketika falamma dakhala alaihi qama lahu wa karramahu. Dalam suatu kerajaan berderaja, yang mana Ismail, Sultan Ismail bin Sultan Ahmad. Suatu ketika masuk situng orang laki, si ahli agama, ahli ilmu, yang mana Nasr bin Muhammad. Ketika Nasr bin Muhammad nikah masuk ke kerajaan, lah Sultan Ismail mencing. Karena untuk apa mencing? Karena untuk hormat. Ben Sultan Ismail uning cara ngormat orang ahli agama. Uning cara ngormat orang ahli ilmu. Uning cara ngutamaki orang ahli ilmu. Wa qadha hajatahu. Ben Raja Ismail nikah abri kakaputo Nasr bin Muhammad. Abri kabut apa sih kapar lebih Nasr Muhammad ibeki bi raja. Maka karena kejadian itu Sultan Ismail mencing karena hormat Nasr bin Muhammad, maka ternyata raja seanya Ishak nikah adebu. Latina pada guna ingkasaro namusuka. Fa inna man sami'a yaqulu inna sultana Ismail qama li rajulin min ra'yatihi. Kretanah Raja Ismail nikah adebu ketina adebuna. Ing kasarana musuka. Kehormatan sampean ancar mungkin. Kuwibawana sampean lah tade mungkin. Anapa orang-orang mirang dengan kejadian itu, orang-orang melihat dengan kejadian itu, aduh, semakin Raja Ismail nikah mancing hormat itu orang yang mana Nasr bin Muhammad. Maka ketika ternyata ada bunga nikah Sultan Raja nikah ada bu, Raja Ismail ada bu. Qad akramtuhu li ajli fadlihi wa ilmihi. Dan gula mancing karena ngurmat keutamaan Nasr bin Muhammad. Dan gula mancing karena ngurmat ilmu Nasr bin Muhammad. Sampai ketika paham. Jadi raja mancing karena ngurmat Nasr bin Muhammad. Nasr Muhammad nikah adalah petugas kerajaan si ahli ilmu, si ngerti agama. Kedudukan raja anteki, mulja.
Kemudian mancing karena ngormat bawahannya, si Aiman Nasr bin Muhammad. Ketika pada kejadian itu, ternyata ngucap, semakin letak di bawah sampean. Udah semakin sampean letak terhormat. Kenapa? Sampean mancing ke bawahannya, menghormat bawahannya. Maka raja ada bu, singkok mancing karena ngormat ilmu nah, singkok mancing karena ngormat keutamaan ilmu. Nah ini, paham? Jadi siapapun yang punya ilmu, lebih sing ajar sampean kudu ngormat. Ngormat sesuai kemauan orang yang mau dihormat. Mun guruna sampean ndek cium tanah. Mun sakurun sampean tak ndek sampean mancing, maka jangan mancing. Paham? Mun gurun sampean ndek kocak kakak, mesti kocak kakak. Mun tak ndek kocak ustad, kocak ustad. Paham? Jadi ngormat nikah, ngormat sesuai dengan kemauan orang yang mau dihormat. Paham? Mun gurun ndek ngormat dengan cara aku sampean. Paham? Sumara'a as-sultan. Beberapa hari kemudian, suatu malam Sultan Amimpeh perpanasaren malam Sultan Amimpeh tapangki kalaban Rasulullah. Si raja ini kami Rasulullah. Di rumah Rasulullah dabu, ya Ismailu innaka qad arafta hurmatal ilmi. Ismail, benar teh cara nangurmat orang andi ilmu. Benar teh cara nangurmat orang-orang sing menguasai ilmu agama. Qad hakamallahu an la ya'khudha min auladika as-sultanata mi'ata sanah. Maka Gusti Allah beun epotos anak-anakan beun kerajaannya selama 100 tahun tidak akan diputus. Wa akhuka Ishaq abba alaika. Sedangkan ternyata beun sing ngucap ancur kehormatan beun, ya raja, wahai raja, ternyata tibi nikah sampai lupa deka raja Ismail. Hatta qad hakamallahu ta'ala alla yakuna min auladihi sahibu rikabin. Jadi anak-anak raja Ismail diberi kekuasaan selama 100 tahun. Sedangkan anak-anak antretana yakni Ishak nikah tak beri tompaan sama sekali. Hatta inna sultana Mahmud abar jaihun wa hazama ahla khaqan. Sehingga putra-putra Ismail salah satunya nikah Sultan Mahmud nikah memporak-porandakan ahla khaqan. Ahla khaqan nikah mungkin daerah-daerah yang dikuasai kerajaan lain. Nikah ipaan corbi nak foto na raja Ismail. Fatam malahu mi'atu sanatin min dalikal waqti bi barakati annahu arafal hurmata wal fadlah. Maka kekuasaan 100 tahun itu bagi ke anak foto na raja Ismail. Sebab rentuan nasanya Ismail, Raja Ismail nikah hormat orang andi ilmu, mengutamaki orang andi ilmu. Jadi barokan rentua, hormat orang andi ilmu, hormat kiai, hormat orang si ahli agama, katorona ipa alem, banyak kejadian ipa soki, banyak katorona kalau lebih pintar dari orang-orang selain. Padahal bapaan kudu. Padahal bapaan awal, ini pas bisa kata orang lem alem. Maka perlu dilihat bapaan biasa terjadi nikah dan nikah, mau dimasuri nggak nikah. Banyak orang awal, banyak orang kudu, tetapi anak-anak pintar. Yang itu ditelusuri ternyata bapaan lambo, lah kau sadar kagak kudu tahu lagi. Yang bagi rokok obat, yang bagi rokok nikah, yang bagi ya tere nikah, ya tere doa, ya tere nikah. Pokok guru ini bunga. Sehingga kata orang nah, mulja, terpinter begitu saja. Ngamal, soki kadang. Nikah, anak kami
bisa soki bisa alim anak foto nah sebab reng anak hormat orang maka nikah termasuk tata cara menterong oleh anak foto sesoleh soleha se amal ka ilmuna si pinter susoki maka cara nah bunga guru bila bisa ngajari apa tak salah paham bila lebih orang-orang se ambil ikut andil untuk membentuk karakter sampean, ikut andil ngajar ilmu ka sampean. Jadi kalau paham, pak oning cara ngormat guru nah, pak oning cara ngormat orang Kata fi raunikil majalis cerita nikah pada bercerita sebenarnya dalam kitab Raunikil Majalis. Terasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adabu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adabu al-alimu Habibullahi walau fasikon. Al-alimu Habibullahi walau fasikon, wal jahilu adullahi walau kana abidan. Dabun Rasulullah orang alim nikah kakasena Gusti Allah, orang sing cintai Gusti Allah walaupun fasik. Walaupun sering ngalamin segene nikah. Tapi ngasih ini nikah. Walaupun ingat nikah, walaupun fasik sekali, di Gusti Allah eka cintai, eka senengi. Wal jahilu adullahi walau kana abidan. Sedangkan orang bodoh, orang tak ngerti agama, tahun yang baca Quran, tahun yang baca kitab, tahun yang ilmu agama, kamu sobi Gusti. Walaupun ahli ibadah, karena ibadah nak rosak, ada apa? Tak ilmu. Perlu dicatat di sampean, garis bawahi itu status di Facebook, di TikTok, di YouTube, derema status. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-alimu habibullahi walau kana fasikon wal jahilu adullahi walau kana abidan. Sampai kan nikah paham. Udah terus sampai nikah alim, terus sampai nikah amal ilmu, udah terus sampai jadi orang soleh atau solehah. Lebat apa cara nak untuk ambil ilmu? Jadi orang nikah tak ada pak ke pangeran tak lebat ya. Dia orang nyari ilmu kan sah, ngantok, waktu biaya, waktu beda sauna, waktu beda semeran, waktu beda bis, serba ada sah. Paham? Anak torikot si paling berat, bani torikot tikir sampai saja bila illallah. Kuat, tapi mun sampean ngaji, 5 menit lah pelot, 5 menit lah ngantok, apa boleh saja. Nikah biasa, kau tulaban ni, paham ni? Oke, gula pada resepi ya kana, mutlak sama enam, ajar sampai sore. Nikah, ajar TV, acara bindaki, ya alhamdulillah, gula nikah ni macam ni. Apa? Nikah bisa nikah. Biasa. Jadi kebiasaan itu membuat nikmat. Paham? Sampean sering ala kau ibadah. Berarti Gusti Allah berikan nikmatan ala kau ibadah. Sebaliknya, sampean ala maksiat kemarin. Saya berikan nikmatan di dalam maksiat. Maka udah sampean waktu doa supaya beri nikmat dalam ngajarin ibadah. Nikmat dalam apa sampean minta nikmat sama ngaji? Karena kita biasa. Tak tahu man ngaji sih bahkan kecil ngaji. Tak tahu man. Saya yakin sampean taruhnya 100%. Yakin. Ngaji sampai lucu nih malah. Paling lah. Jauh. Dari gol 1 sampai gol 2. Masuk setengah 2. Kikong jagungan di 12. Macam kita tak kecil. Kikong jagungan boleh. Mereka banyak ngaji. Udah tak terroy ini adalah generasi pembodohan seperti ini. Paham? Ngaji bangun, amal bangun. Semangat betul. Tangki juga jadi semangat gendong. Belum kita siap sebenarnya datang ke sana.
Sing lama masuk ngaji top kan berarti. Hukia anna minan nas ikhtalafu wallahu ta'ala alam. Sedikit baca doa. Doa boleh. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أستودعك ما علمتني فارده إلي عند احتياجي إليه ولا تنسني يا رب العالمين.